pai lau. Korite. Ko Logan te toa tuatahi. Hai. Tēnā. Tuko! Ka tīmata rā te kake i te maunga. Ka tae ki runga ka paua tana rākau ki te papa. Ka hoki mai anō ki raro. One of the hardest challenges here. Ka tae anō ki te take, me inu i te wai, ka puritia ki te waha, ka hoki anō ki runga. I was stuffed. Yeah, it showed. Ka pai Reuben, ka pai kia ka rai, hoa, kia ka. Oi o te tu ka hurang. E tu o hu koe. Yeah, that's something I've never experienced before. Just the temptation to open your mouth, just to have a few breaths. Yeah, that was the hardest thing. Ka tiki anō a Logan i tana rākau, ka whakahoki a ki raro, ko te wai hoki ki tōna waha. I nā te pōturi o te haere, kei maringi te wai. Tai rawa ki raro, ka kite a pēhea te nui o te wai e toe nei ki tōna waha. Ka pai. Ka pai. Promise. My mind was pretty much set on that water and how I was going to bring it back or not. Halfway up, with the water in my mouth, I almost had a thought of just swallowing it all and, yeah. Ko ti pene te toa whai ake, ahakoa te kau mātua, he tangata e waia nei ki te piki maunga. Right, Anna. This is the hardest of all those other ones. Tirohia tēnei momoheke maunga a te toa. Ka inumia te wai. Ka hoki anō ki runga. Kua ki te waha i te wai, nō reira ka whai hā mā te ihu anaki. Ka rongo te tinana ki tēnei uaua. Ka hikoi, ka ngōki, ka au. Absolutely like drowning. Ka tino pō turi rā a tīpene, ka ngaro hoki te wai i tōna waha. Kāre tēnei i te pai. As soon as that water went in there, oh, jiggers, that was it. Right from the start. It reminds me of the time when I was a young fella, walking home drunk, you know. Can't get in the air, and either holding her, either ruaki her. Tērā pēr ka pai ake a Terry ki tēnei o ngā mahi. Tuko! Those other challenges don't even compare or come close to the challenge today. I mua i te inu, ka whai hā i te tuatahi. Ka pai pēr tēnei whakaaro a Terry. Kai te kaha tonu te ahu whakamua. It was a challenge that you could, no matter what you did, I don't think you could prepare for it, eh? It was a feeling that I've never felt before.
Kia ora. I nā te tere, i nā hoki te hōhune o te wai. Tino pai. Body's telling you one thing, but you know, and your mind's telling you another thing, especially when you're grasping for all that air, and the only air you can get through was through your nose passageway, and there's not much air you can get through your nose. So yeah, it was very challenging. Ori te koe. Tēnā. Tuko. Ko o e nā te toa whakamutunga ki te enei whakamātautau. Tēnei taha. Who would have dreamed up, what kind of psycho would have dreamed up something like this, man? Strategy to pick which path and your breath, your breathing, especially when the water was in your mouth. Me tūpatora, mā te tere me te rahi o te wai kei te waha, ka whai hua ai ngā toa. Kua ea tēnei whakamātautau, he wero i ngā pūke ngā toa, ā roto, ā waho. Te mea tuatai, te rākau noho ana i te pikitanga tuarua, ana i roto i tōku waha te wai. I tai wai, pirangi au ki te horomi, ki te unu, i te wai. I pēnau i te timatanga.